Abedini y'abacanga abw'echange cha Midwestern Uganda Field babaire mbabugana Hall St. Lawrence High School kandi bashabirwe okwejumbira mu ntebe kanisa za government ezigendereire okurwanisa obworo. Buli muntu wenanya kuri mukati ababete bolorezo ebya sente dimuke kukashaka buri muntu wese uri mu bureberezi bwacu gishije ibihaguruke twegeraniza musemera kutandika ebitongore by'entasha tuze wano okwezo obujja nkusaba gwe muganda wange abadde mu kungana lumomanye nga bwe twasoma twayiga kulala batoni n'atusookooza n'atusoomooza nti yatandika nga talina buwagizi naye bwe yalaba obwetaavu nga waliwo ab'okuyamba waliwo abafiira mu lutalo n'agenda n'atandika okubajjanjaba. Akeherera aka kamazerebero mukaaga kandi ketabiremu abebembezi ababakazi okorwa mu districts mushanju. Orusoro kano runo rusoroiza abakazi bona uburezi buno bwa Midwestern Uganda Field. Twizire n'ensonga nyingi okuleta abakazi bano kubegesa okweyemerezaho nk'abantu kubo hamu n'amaka gaabo na community at large. Okuramya Ruhanga waitu okwegera hamu kurora ngu omulimo gwa Ruhanga twagutwara mu maiso kandi twayekurakuraniza nk'abakazi obutumwa bw'omuleberezi nareba mu nk'abakazi tuyina omulimo mwingi ogw'okukora omubuleberezi bw'ito twareba mu za projects mbonitwe nk'abakazi nitubaasa kutandika na project tugambe mu hati ez'eshaha eginasale kikuru yitu. Akeherera aka katebeekanisibwa hansi y'omutwe oguri kugira ngu okwera bagenzi baabo okwihika omu bukama bw'omwiguru. Omu makora agandi omureberezi w'obureberezi bwa Rwenzori the Right Reverend Ruben Kisembo ashabira abaikiriza okutamaana omu kwombeka emyoyo y'abantu okukira okwombeka ebyombeko. Bishop Kisembo abaire n'abatiza kanisa ya St. Mark Church of Uganda Kabirizi omuri Bugachi Chenjojo District. Kwa Amerika haba tafali gonka imitima itombekerwe je kusanya ite kansa haba mwende tahe ne yano ne bukonkomi abantu batakozeke batarumu so mwe kama kigama kimyoyo spiritual church kansa y'umwoyo eri mu bitongole tubazaliye kanisa abana basyaja abagira mission department kubugire mugongo home sales ezo kustamwa amani nzima Ruhanga muna bwo mukoro guno werekerire no businge kana abakustaye bona tubasima bukuba bahereye kibakusoboka ko mukoro guno gwa ekira. Omusaviseji abaronde igani 11 bateireho mukono kandi omureberezi Kisembo akabucira abanyabutegetsi abarukuzibira abazaire okushashira kasente omashomero. Bali masomana ga hawa wana ga gaki aga private abana ba minister bali USA bali Ireland basomala hara hero ba commissioners n'abandi so wale kwa domia mutayisenta abana kwa bali bekala hanze bekala babale banaku batabategereza mwongere kubakuliza omukutina Ruhanga hako kuba nambere bali hano omurabalekera abantu bakugenda hero ku ense ya Samire negenda kubasahura. Gashakwa Anthony Chine na Daniel Bengana.